Manje ngokusuka la usayoncenga futhi mhlawumbe ukuncenga inkonzo segameleni ukuthi akupheqeze into ekanjalo usayoncenga futhi. Izolo qhawe siyenzile nayo inkonzo ekamereni wathi hey kuhlungu qhawe. Njengoba uthi uvela wakuhluthi ibhuluke lashona phansi kwawuyena waphenduka i-fruit chicken lapha embedeni. Cha uyabona lena izolo cha wey. Ayi le ngiyayibona cha sesiphinde enye ebusuku esedayo phela sixabana saxabana. Meyibuye ebusuku. Saxabana ngaseyalokhu njani egcineni ngesalo. Hey. Silalile cha kodwa uyabona umuntu uzolala nomuntu ebeqeda kulalwa. Hlungu lento leyo cha we. Uthi wana umuntu osuwale ejayivini bamlalile le ungiphinde futhi namathi ngiyangena nawe uzokhothuluza la. Ino thulile cha into cha bengayenza kodwa nginhliziyo Mfowethu wena vele ngoba intombi ikhona ziningi nasemakhaya uyifica ngisho ukuthi ungaya khona lokishini la uhlala khona baningi futhi labantu yini ungathi nje hayi awumjolele ongcono uvela umjolele ungakhali wendona ungakhali umjolele just ukuthi umjolele angisho ukuthi umyeke umjolele akuvumi cha ukuthi ngamthanda ngalendlela ngifuna ukwenza lokho uma engathola kuyomosheka kuvule kuphela ngalendlela le konyantuka so that why ngafuna ukuyeza lonto yoba kuyobheda ngampela ngoba sekanjena kuyobheda ngampela angifuni ukubanga leqhawe lento lena ngithe ngizohlala noma kuthiwa wenzani izolo futhi ungitshene edayo wathi ngomhla ka-12 futhi bayabuyela lapha ade bekhona abangani bakhe cela ngamfonile ngamenzela ukuthi ubuya nini ubuye noma akabuyanga ngingayixaki nje ngaye umfazi wakho lokutshela lokho ngizobe ngihlezi mina nayo endlini ngilungishile nenhlwane nansi indlu manje wena uzokwenza njani ke ngomhla ka-12 uzokwazi ukuyibamba cha ngisho ukuthi ngisanethemba mina cha lokuthi izinto ngoyilina ngisawuzongiseka njengoba uthi ke lapha qawe ufisa kube khona umuntu ozoka phendla into zakhe akubukabukela into zakhe uthi hayi zonakaliphi kulungiswe lapho uzothini mengasethola ukuthi kuthiwe wena ubagrekile bakufaka something yabo ukuthi ubambeleke njengoba njengamanje uthi nje hey nokufa ungafa konke nje ngiyayidela impela nje ukuthi noma yini dela nje ngayo konke sokubonile kodwa kusakuhlalisile kodwa nje wena uthi ukufa okungakhipha ngoba uke wacabanga nathi manje mawufika lapha na ke kumuntu othi uyobhekela into zakhe vele athi info na ku 10 later la khipha lento ekushisayo la ngoba lekushisa lolu thando lwakhe ngiyabona mina sethi nje khipha lento le ungakwenza lokho cha empeleni cha uma ngiyilana ngizocela lana usizo uthi yana ngifuna mina kuyena bebusa uthando yena engibusele wena uthando uthi ebe nothando lwami hayi ayikho into engizoyenza ngihlale nje uthi hayi ngizohlala kanje noma phela noma sengihlezi kodwa phela cha we njene uthi umile ngekhaya manje njengoba wena uhleli uhlaleleni noma mawubona njengoba ethambe ekhaya ubona uthi mhlawumbe ngoba sekuphelele unothando wena usahleli usahlaliswe yini naye kuzo zonke lezi zinto enibhekene nazo mina ke ngihlaliswe uthando kuyena uyamethanda ngendlela esimanga ukuthi ngiyamthanda naye futhi lokhu usekuthanda is advantage ya ukusebenzisa kakhulu ukuthi ubonile ukuthi ngiyamthanda ngalendlela leyo sekuthatha iadvantage ngokuthi yana vele izinto bayezenza nje manje asenandaba ukuthi enza into wrong engaxolisi kube yimina ngize ngilokhu njani xolisa wena manje xolise ngisho kuthiwa chawe ngimbamba noma efoni yakhe usho ukuthi bethi voice password agcine ngiyiprema uma eyicofa okay so uyayazi manje sengiyayazi ngathi ngelinye ngimulisela uthi hawu ndoda ngikhona lana phambi kwakho ngikhona lana usaqhubeka lokhu njani wathi nawe ufuna ngiyenzani wena akasaxolisi manje uthi ngibambe yebo uxatshana uthi mina ngithatha ifoni yakhe kwaba mhlawumbe kwaphela 3 days ngikumisela for lokho ngixolisa uxolisela ukuthi umama usefutheni cha indlela ekulokhu njana cha ngithanda khona ngixolisa ngendlela esimanga hayi shuthi nagcina ngixolela ke siqhubeke nje futhi sithandane ngoba nokuthanda oba ngisho cha unalo khona lokhu njani wena ubona ukuthi kusawothando
yena unalo noma ngingazi yebo khona sewuthanda uba yena unalo usacabangela ya uthi uthanda usangithanda noma kukhona ikhomphazamisayo noma labafana noma kwenzakalani angazi cha kwenzakalani ngoba yena uthanda ukukhona kodwa noma yangazi ngempela cha ngichaza ngithini lento usho ukuthi chawe ke ahambe kodwa igcine sevuma akhale chawe ngendlela esimanga nami ngikhala ngalo langa hey wangazathi khona uhambe loshonile chawe endlini kwisililo sodwa ngisho nami chawe inyembe zizimela ukuthi nami sengamshiya usho ukuthi cha mhla 15 ngithola ikholi ngithi phela ngihlala khona lapha nokunabantu lapha uthi hawu sibona umuntu wakwakho la kanje hawu ngifone ngibona kunendoda kufika indoda eJaldini abantu bakubikela ukuthi sekunomuntu esimbona la ngapha yebo eJaldini phakathi ndoda kwenzakalani sibona umuntu kanje la ngifone ayibanjwa ngifone uofile lapha ayibambe kudala ethi ubelele ngimbuza ukuthi lento wenzela ethi iphinto ngithi lento oyenzayo uthi ngokuhamba nje usekunamadoda angenayo lapho ethi umancane wena ngikadele nami ngikadele lapho yini inkinga yakho mabengena bangena kuphi abangeni nayo bangena kwakho noma bangena emqashweni wami yini uhlushwe yini wena yini inkinga yakho wena ayi wena ngathi nawe uzoxonga ngiyisa uphume kimi hawu avala ifoni ngizama ukuthi ngamfonela ifoni ayibambi ngizama ifoni yamfona ayibambi ayi qhawe ngizame lokhu ngimncenga ibhala ama message ngimncenga sibuyele lelo kunjani mhlawumbe lapho mhla ka18 mhlawumbe sikhulumisane mina naye ngixolise futhi umxoliselele lapho uthalela xolisa wena ukuthi wafaka umfana endlini yebo ngixolisa impela futhi cha ngixolise lapho uthalela ngixolise indaba nje leyo futhi siyiyeke nje futhi siqhubeke ngendlela uxolisa ukuthi wafaka umfana endlini noma uxolisa ukuthi wambuza ukuthi ngenzelani lento yebo ngixolise nje ukuthi leyanto ngiyaxolisa ngempela lo yasothi lo lwenzeka olwenze ukuthi walubona umfana ngixolise cha ngenze ukuthi isimo sibe right ngapha ingqondo lapho cha yahlumezeka ngalendlela ukuthi ngihamba usenewenza izinto ezinje ngihlukumezeke cha ngomhla wesibili 23 ngimfonela uofile fona akayibambe fonela ayibambe naye besethi wangifonela ifoni mina ngisayibambe nami sengamlaya sethi ayazini vele ayangimi kancane ngalona la yazi lekho engibangela ukuthi manje sakwazi ukufocus inqondo imile manje ngisazi kade kwenzakalani akame kancane manje ukuthi ngithi ngifuna ukuphuma nje kuye ngithi akame kancane kodwa ngingenzeki lokho cha usho ukuthi naye cha walokhu njani avula ngibhala imessage ethi angiblock usho ukuthi usenza kahle izinto zakhe ke la ngiyathola ama call to ayindoda nakho kanjena sekubuye omunye manje sekufika omunye manje and futhi abafana bazilenda beze oba ngiyazi ngathola ukuthi asho ukuthi uyayithanda ilenda eqhawe kuyashintshana kuyalokhu kunjani mabesho phela babengitshela oba namthema ngifika bangitshanela nje sonke istory lapha eJaldini bathi yazi ngisho into mayenza waye ngasitoni phithina noma mayihamba mhlawumbe mayufika abantu akukanje bathi sazi wena ahambe noma yena ayimadoda nora abafana ebusuku emini emphakathini wena bazobuka kanjani abantu ngibukile manje qhawe blockile lo muntu lona umblockile manje yena ungiblockile sakho ukuxhumana naye ngizama lokhu ngizama ngize ngazama omunye WhatsApp ngenye inamba ngikhulume naye ngikhulumise lapho hawu mama ungiblockele ethi ngayezezwe ngama ngincenge ngifuna ucabanga ukuphuma manje empilweni yakho yami kanjani sekhathelwe yimi yena ngaye ucabanga ukuphuma empilweni yami awenzeni mama hayi ngiyanyisa ulalela abantu lezi zinto abeyishoya azikho zonke wena yini wafonela mina ubuze mina uzozwa ngeke kufuna kanjani ungiblockile blockiswe yikho ukuthi uyanyanyisa blockiwe qhawe qhawe yabonakala konakele ngendlela esimanga ingane lengayithanda qhawe mhla 29 umtshene ngiyabuya abinandaba nje date vele Moscow Port Elizabeth vele yesigibela ntambama date zangishela lana imbhalele ukuthi lo nkunjana ngisendleleni uzongihlangabeza athi ya mase sengifile ngisho elunjaneni eMpumalanga ngimfone sengicela ungihlangabeza umuntu nje abangasangu wasangiphendula ke lapho kanti lapho wena indoda ngayizolo lokho kuzwile vele ngabantu ukuthi ngayizolo ukuthi bekunomfana okhona la wena ngakusasubuye lokho ngakuthola sengithola efonini nima ngifika ngoba ifoni yakhe phela password ayigcina ngiyibambile akazi ukuthi uyayazi password akazi kwazwa nenhlanhla ke lapho akazi kufike qhawe mangifika qhawe umuntu ngilongifona
Athi ngiyangena endlini. Ehlala embhedeni ucofa uWhatsApp. Angiphenduli. Mawubingelele. Yebo uWhatsApp angiphenduli. Kodwa uWhatsApp. Ngivuka umnyango uvuliwe. Ngimfonela akayibambi ikhole. Ngingena athukumeze ngibona ngingena. Bingelele. Athi yebo. Bekele nje le hawu. Nakho la uphekeni lana nakho ngilambile. Angibona emabhodweni vele uphele ngidle ngiyabo. Ngithi ngizama ukulala. Bese ethola ikhole ethi kumele angene ahlala umuntu yena bekumele angene namhlanje emsebenzini na Friday ingene ikhole ethiwa kumele angene. Okay. Friday ingene vele phambi kwami nomsebengikhona bemfonela. Hayi mama azi phela sikhulume la yabona nami ukuthi ngifuna ukulala kodwa manje akungeke umuntu engamthanda. Awuthi ngikhuluma ngicela sikhulume ethi yangimancane ayikho into esiyikhuluma. Angibuza ukuthi ke wayengibuyelelana. Angitshelanga ukuthi uma usubuya ngabusabuyela na ubuyele kimi. Mama yaxolisa ngixolise nje ngixolise. Athi usacela ukulala. Alale qhawe. Hawu mama ngibuyile ujabule nje wena. Cha uhambe nesikhathi bengasangiposti ke nje. Ngaze ngiyicela ngisho ngihamba ngosuku ngihamba ngithola umsebenzi. Wangiposta nje nakhona wabona ukuthi mhlawumbe lapho yabona nje ukubona mhlawumbe bese kwenzelelwa. Izithombe eziwu2 khona wasekwenzelelwa. Yini ngisola kazo sokuposta ubhekele yena nje. Cha wena wangiposta kodwa phela ukuthi umuntu khona umuntu umpost bese uyahide abanye abantu nje. Uthi phela vele yebo phela vele bengasangiposti nje total bese ngikwazi lokho alila ngihamba wangiposta la wathi wangiposta kuphela phinda futhi wangiposta noma uthi ngikhumbule andiqala qhawe ngisho izinto bezizenze ngipostwa engenza yonke into kuningi nje noma kuthiwa sikhuluma nje mina nayo ya record ufaka WhatsApp izinto nama jokes ingenza izinto ezisnacks ngalabantu ngiyabona isho ukuthi ubona ukuthi bengangifihli bengithanda le ndlela le isho ukuthi qhawe mase ngilungijanile eqhawe ngiyile eqhawe alale ngithatha ifoni ngingene indoda ngishona bashuthe ngisho nandoda khona la endlini hawu lo mfana ubelana ngibuye ngingena ku WhatsApp baningi nje benalo nqesiqhawe kunzima ngizombuza kanjani clear la ngizombuza kanjani ngoba nice isimo suke ngixabana futhi enkulu ngihlale cha khulume naye mama ngiyakuthanda mama ngikhulume naye mama ngiyakuthanda yini sacela silungise izinto mina nawe mama yini engiyenzayo wena ungayithandi yini ngizama ukukhuluma naye ngizame nje kahle sikhulume hayi kube ngazathi naye ngathi uyabona ngalo day leyo ntambama nje ngithuma ukuthi ucela ngomthekela ukudrink eshop ngithawu mama shuthi hayi lento engiyitholile hayi ngithule ngiyibeke foni ngithatha ifoni yami ngishuthe efonini yami screenshot le ukuthi usithumelele wena manje ngithatha ifoni yami yena ngiyalo njani ngishutha kanje ifoni yakhe kanje ngishuthe efonini yami ngiyibeke ukuthi ngiyibeke hlale nje lana elinye lamalanga inkosi nami ngikhumbula manje kusenzeka kimi ngoba sewumina sengithanda kakhulu wenza ngalendlela le elinye ilanga kokwenza nakuyena akuthanda udu angithanda udu ngoba nami ngimthanda udu nje ngamanje hayi qawe ngihlalele ngingasithawu ngizombuza kanjani futhi izolo sibe nengxabano mayebuye ethi yana laba uyaphuma nabangani and lo muntu mind lo muntu akaze aphuma nabangani uzoqala angeke ngazi ukuthi ngingekho okay kodwa bengaze aphuma nabangani abo ethi khuluma nabangani bakhe baphuma thawu mama ngibuyile mina ngifuna nesikhathi sakho inini ethi ngizobona mangibona ebangani siyaphuma namhlanje hayi awuvula lapho ugeze sihambe siye town nami ngivuka ngigeze